Jorua ya maita matatu macindano-ini ma ngari gitaro kia Africa niwe Hamza Anwar nionanetie kigiriko gia kwaga kunyita itemi mbitĩka-inĩ cia WRC iria ikanjĩrĩria kiumia giukite ni undu wa wagi wa igithia. Fortunately, we are 1 week to the start ramp of the presidential flag off, and unfortunately I've had no feedback or no one from the government. Anwar arantanya kunyita itemi gikiro gia keri mwaka uyu no agatetia thirikari ni undu wa kwaga kumahe kigina o giothe na riu marororia andu a wendi mwega kumaririkana kuona ihinda no guthira rirathira. Because we are a government program, at the end of the day I haven't got any feedback on any sponsorship or any promotions to help young Kenyan drivers who are actually putting their own initiative. Pauline Shenghu no ria ni mutwarithia mwena wa atumia ni anyitite ndeto eno mukonde agitetia thirikari kuona nowe mutumia wa mumwe kuma guku bururi-ini ugite na kanya gaka. Kwa sasa natafuta kama milioni 4 ili gari iweze kutayarishwa na kila kitu iweze kuwekwa kwa mpango niweze kushiriki kwenye mashindano haya. Shenghu augite thirikari ni itiganĩirie athaki atumia na njĩra nene na wona aga muigithia ndakanyita itemi mbĩtĩka-inĩ ici. Wito wangu ni kwa wahisani, mahali mpo, makampuni tofauti tofauti, mjitokeze mtupatie ufadhili ili tuweze kushiriki tuliinue nchi yetu juu. Ikereka ria mwaka uyu ni ria gatatu gutabanĩrio guku bururi-ini, matereba magĩtanywo guthima na hinya kwambĩrĩria tarĩki 20 nginyagia tarĩki 23 mweri uyu. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa ni Robert Wamaina.